Haga jinga dia thet rang ile kai cricket nagamenta ka IPL Ar Pheusan hagi ni ki Arski ki klub ile kai cricket haga lempung IPL kila pelut hadu enriu spa live kundai point iway san kulur lana nyau penriu million US dollar nagamenta ki spa prapulai ngot ki player IPL kini gide ki shipeu ngot ki rang ile kai cricket ki baremdor nagamenta ki jinga ile kai IPL Ar Pheusan ubaningkong ude Rishabh Pant ubalai syathit haga laknau super giant hagador kaba arpinyau kulur nagamenta ki lai manai badu kamai hadu khandai kulur haga shimanai bad lai peulak haga shisngi baru de Austriash ulai syathit daga Punjab King hagador kaba arpindriu panyau san kulur ubalai ude Venkatesh ulai syathit haga Kolkata Knight Riders hagador kaba arpulai panyau san kulur Ashdeep Singh ulai syathit haga Punjab Kings hagador kaba khatpra kulur Bad kumjuru Yuzvendra Chahal ulai syathit haga Punjab Kings hagador ka bakhat praklur. Bandriu de Josh Butler nagari England ulai syathit hagador ka bakhat san penyau san daga Gujarat Titans. Banyau de KL Rahul ulai syathit haga Delhi Capitals hagador ka bakhat sauklur. Baprau de Trent Bolt ubade urang ilekai nagari New Zealand ulai syathit haga Mumbai Indians hagador ka bakhat ar pensan klur. Ubakandau Dew Jofra Archer nagari England ulai syathit haga Rajasthan Royals hagador ka bakhat ar pensan klur. Ubai shipeu Dew Josh Hazlewood nagari Australia ulai syathit haga RCB hagador ka bakhat ar pensan klur. Badu urang ile kai cricket uba penlengo eka perthai barok kawai haga nika IPL auction udai ukna ubadang khatlai snem karta Vaibhav Suryawanshi Nagajela Bihar ula kelalong player badang kham khna panmi madan halempung IPL haga ba ula syathit haga Rajasthan Royals haga dor ka bai wei pon wei klur kadbau khunjong Sachin Tendulkar u Arjun Tendulkar omla bandi haga nika IPL auction